Kaseng UDP hakas ni palay jong katayo kala penlong ya kejialang Hadinam Hall Jayo Pedeng hakaba kala pediang burom ya Nongialam Barim ke KSU usamla Augusta Jyrwa ubalawan ban Pyniasoh bat kaseng UDP dah kejing temu ban penklan ya ke UDP haka North bat West Shillong constituency. Ya Nongialam Barim ke KSU ubalaya kundru ya ke election MDC Araja kat kendai na keseng Kongres National West Constituency la pediang buram da presiden ke UDP. Kabiang da ong Shillong West Constituency na aja yang mau prem. Ha? Dah. Take two mah. Augusta joins UDP take two. Ya Nongialam Barim ke KSU ubalaya kundru ya ke election MDC Araja kat kendai na keseng Kongres National West Constituency la pediang buram da presiden ke UDP ubak met bak lingdo ringkat ke jindon lang General Secretary keseng Dr. Jeminu Mautho Nongialam ke UDP ubalong ru ukertong na West Shillong ubak pol lingdo ukertong na North Shillong Dr. Amanwar Nongialam bat kinong kersan jong keseng UDP. Uba Augusta ulong baru sikata uladan hakaseng Kongres hendrai ula shim ya karai ban Pyniasoh no bat kaseng riulum UDP kadai hadin ba ulai selok bat kibahayeng bahasem rengkat bat kinong kersan. Ulong dah kejingwan Pyniasoh jungu unyale ban penklan ya kaseng ha North bat West Shillong constituency ban pentikna baki kertong kaseng kin job dan buram hak election MLA kapanwan. Uba Augusta ula syak penlim hak election MDC ha uba polling do hendrai menta ula yo kalat banyak trai lang no bat uba pol bat kumju bat u Dr. Amanwar ban ajing sakri ya kipat ba kathan. Nongialam Barim ke KSU ula penpaw ya ke jingkermen ke baskem ba ke UDP ke nyalam ya ke sorkar hakas nem arajar arpaulai bat kadai ke kamram jong baro ban trishitom ban pen urlong ya kan ni kathong. Ni ke ye kasem ide ke ye kasem regional party baro ki ramba ki lokmi ki bajutem ya ke ye kasem jungi nadu imama ibasan manik Jyrwa ibalong way na Nongialam like khon hak election ibaper election ye kemali MDC hendai dompe tak MDC Berkibat Nongialam constituency nama uprem kiet mai panyin nadu uncua idon ha regional party ngas government cibut bagan hak ye kesep pan priam puram nadu nasurap pan kamtam tiba alam tri mas khublai mat keduk yang welcome back home ngas go ngade utau breu badan hak regional hak itu kipor. Pandangan kepadau nasgowang yaitu ipipa nasgosi hak kipor haba senang araja kapra yang abang lakmin di makan yo yang abang nile nak regional party ngala mi badan ngala wa bagi kronik MDC dalam approach yang regional party Henry kita don't lupa lagi kinong ide kita don't lupa ya di candidate joki dalam persiang yang bawa nilai independen na ying nilai berkat kamlong memang ada kurang kemai jika dalam yang aku pengadaan ke party kenapa radio menjadi ringkat kita ke Indonesia nasgosi Manong ni mengakui hak National Party ke Kongres. Henry kemensi mi hadu kata asmutu hak madon hak Kongres Party. Kadang sibun kajian tingku nawal ismutu hak National Party ke ideologi ke PR. Henry hak dapat hak Regional Party ke PR. Jinglong kejingman juga. Hari yang kita nak kinju, dah kejingan terhilang, dah kejing minangan. Yang warna saksi siap yang ini ambil konstituensi bagi dia yang parti UDP. Kedai yang ada, kumta hari ini
how usnem arajar arkulai. Uri usnem arajar arkulai. Kadang kami ini berbara yang kecil, yang original party, hari ini ki artli ki constituency, ki bahi biang terang yana. Bakam taknya, omdai kami ini ki artli ki constituency, hari ini keren nipat, yang baru kejelah ini kia, ki pada ini berpersatu tu, bagi dan kam yang original party ban sencar, hak kejelah kejumi. Lalu kam benyo, dalam Nongialam umedei utrai belum utrai di jumi. Iradan kam yang